Tehnika tačkanja akrilnim bojama na platnu, drvetu, keramici, staklu i drugim materijalima, korišćenje cijele palete boja u formi omeđenoj kružnicom, fascinira ljepotom neobičnih geometrijskih oblika. Tehnika omogućava kreativno izražavanje i istovremeno djeluje opuštajuće. Prostoru u koji se izloži mandala donosi posebnu energiju. Tehnika tačkanja to je poteklo od Aboridžina. Nije vezano baš za mandalu, ali eto, oni to rade zato što daje taj 3D efekat na slici. Trenutno radim na drvetu, znači ništa, to se znači umače se, ima poseban alat, evo alat. Znači kao onaj što neko, ja mislim da rade ovo nokte, isto ovako rade sa ovakvim sličnim alatom i umače se alat u boju, znači i oslikava se tačkica po tačkica na tome na što želimo i onda slika krene. Postoji princip po kom ide, znači kreće se od centra, mora se odrediti centar i pratiti se simetrija, jer to su ipak geometrijski oblici koji jednostavno je bitna simetrija. Krene se iz centra, ljudi rade po šablonima, oslikaju sebi sliku i rade, ali meni jednostavno to nije baš toliko interesantno kad već vidim šta će to da bude, nego volim da izađe to tek tako iz mene kako izađe. Izrada jedne mandale može da traje satima, pa i danima, u zavisnosti od veličine podloge ili predmeta na kojem se radi. Kombinacija boja i jednostavni, ali precizni pokreti rukom oživljavaju svaki predmet. Ovo može da radi svako ko želi, naravno. Pa mandale, one znače krug i one predstavljaju taj kosmos i tu prirodu koju smo mi usko povezani, bez nas ne može ništa, jel? Kao i mi bez prirode i priroda bez nas. I onda jednostavno djeluje terapeutski jer to je krug koji nema početak, nema kraj, nema greški. Čak i mnogi psiholozi su svoje neke teorije zasnivali na mandalama. Carl Jung je recimo najviše. Što je meni zanimljivo, on je rekao da svojim pacijentima voli da oslikaju mandalu da bi znao stanje duše. Za ovu tehniku slikanja nije potrebno nikakvo predznanje niti slikarski talenat. Mogu lako da je savladaju i djeca i odrasli. Nakon što je usavršila tehniku, Dubravka sada znanja i vještine koje je stekla želi da podijeli sa svima koji su zainteresovani. Planira da uskoro u svom art studiju organizuje kreativne radionice.